Ara mak iting le melolo sepeda motor aja, Cong. Beri sepeda gue ini kita berat mode dentat dengan lorong. Jaringan sepeda parkir saya tabrak. Kridu pas. Apa? Tak minta ganti rugi ke orang dia, Bencong. Minta ganti rugi ngara. Kengsan pon yen tarik kacombo entat pas sepan ngocak. Bah, mak bo entretan. Kuah. Mangkan tepak kepenakan tibi sinabrak tat. Pon burung gue si minta ganti rugi. Pas damai ra ceretan jiban kak. Ya rogi jiban. Ya damai lek. Ngocak dari ma boleh. Reng lah pada apes. Ya dah iya cet lah. Dari abis dia tain main. Santai kepok nangi jalan. Lah tak tengen kepenakan nah. Temu raja. Nah dia ya. Le, iya ji. Kadang kok dia ya, Cong. Tretan pon popon banyak. Ceng pas tak salingnya reka tretan. Makai semak. Ya obo jauh. Bener can ban segele. Bit abitan pas elang. Bener biantat. Kadang dari kondisi ekonomi sama jauh boleh. Orang salah soki, oba sengkah senyari tretan, merasa pun tak foto karuah. Sebalik ke sini kacuken, seta endi oba todu seentara. Alas nah, tako tak yak ko bisa soki. Ngaramun setandi pas entar kasih soki. Sanggup ingin jempe se nangaraya lek. Iya ongku, Cong. Beda boleh. Bektoki melarat tak yako. Sang lasoki pas dia tenggapi. Tretan petong popo sila lambo elang ruah. Oba ngako boleh. Engkau tretan been ki, Cong. Engkau tretan been ki, gua. Pocur na gue tak soki. Kan sobung sini kasih ko ngaku tretan. Ente lu, Cong. Senabrak been dia. Mak pah bisa ngako tretan ke ben. Ben ngak mau je tretan been, geng. Enten. Tak ingat kayak gue lah. Loh, nggak bisa langsung parca ben mau je tretan been. Cek dengan been tibi ya tak tengen. Himon kenikah. Saking dari abid, dia tak ketemu. Sini kakak ruwet tat. Matanya kayak sekali bencong, Cong. Tak nyekek dek remah. Orang ji yang aku tretan, polan ben minta ganti rugi ke orang ji ya. Bah, masak na tat. Cobaan kak, benih kenge kalia kalen ben bi orang jio. Iya iya. Berarti kening kalia kalian kok mau iya lek. Tahu, tanya jaga ustad. Kita, kening kalia kalian gue ta. Iya jaga nah, mama si bunggan naik katolo. Segak dintoki.